Mimi ninawasaidia wale ambao hawana. Mungu atakulipa. Jona M nachimanya tenkuba newe tonyekera nebyesibwe mbiraba sibera kubunkenke sigala ntetenkanya mbela nfuna zendisa abana. Omanyo kubawo olina okuyiya naye bw'oba ozizudde tolina kukyuka kati ebyo birekere Katonda yamanyi. Nze nyamba wadde benyamba wankina naye kanjira nyamba Katonda yagaba empeera. Mukisa gwe nninze tase abali obubi eyo tubajonenga bambijuna sambule abaziganga mangi mu myoyo eyo bambijuna tutase abali obubi eyo tubajonenga bambijuna sambule amaziga mangi bambijuna. Tafadhali zaidi rafiki yako katika hali mbaya, hata wewe unaweza kuwa katika hali hiyo. Bambi yamba munali obubi munange wanirencha atenga yekwali obubi chukira katoli mu birobyo naye mbere chuka we watume erinnya lya polojo asobola kuba binojo. Nini kinachokufanya wewe ikia haijui kupesa? Jua kuwa pesa ujana kunduka banji munsi batoba naye Mukama tannabakubanukula basaba nyera Katonda buli bolo n'abasomesa embeera. Tutase abali obubi eyo tubajunenga bambijuna sambule abaziganga mangi mu myoyo eyo bambijuna. Tutase abali obubi eyo tubajunenga bambijuna sambule amaziga mangi bambijuna. Libatima osanga kateyamba mu myala notamuyamba mbotyakolela omutima gw'ekinyanya ng'ogwewanga pana omubingo gwono gulumu agenda mu maaso. Zogo kanguleke kola ebijuna Mukama yamanyi. Tomanyi oba muganda oyo okwata kuwongolekawo kati anyana yambe bujeryo duniya ekaye luno. Abetima ense bakyaye byokola ekiro Mukama